li bajarê Hesekê keranîna zarokan sedema perîşaniya gelek malbatan û her wiha zarok bê dibistan û xwendin dimînin û li gorî axaftinê welatiyan malbatê van zarokan neçar dimînin got zarokê xwe bixin ber karê giran de ta alîkariya malbatê xwe bikin. ji ber her tişt buhayê alê ahlê xwe dikin maîşet buha bûyê kes nemakare zarokê xwe bişîne medresa. Zarok berî didin cihê kar û her wisa zaroktiya xwe ji bîr dikin dibin karê giran de û fêrî kişandina tûtinê dibin û ev jî rewşa wanî tenduristî û mirovantî her xerab dike. شغلم الصناعة ده دزنشي أسبوعي 1500 ورقة. بابي والله عمري ما زلت تعبان أوجي بشتاي ديسك بيرية تعبان العرضية. والله صفاش الشام شوم تركي صفاش الشام وانا صفاح اشتا بابا بس شوم تركي شغل باي معلمات حدادي لێگاوا کار بدەست زارۆکان نەکەوە دەهێرن لە ناو سەرگوهان لەکان و قوتیان ددن هەv û difrۆشن lê heye got bi perê wan pêdiviyan ji xwe re tûtinê bikirin tevî got gera li nav qirêjê heye got nexweşiyê giran ji wan re bîne. يعني أنا زاروك نار مدرسة فقرتي ترقين فقرتي يعني صحيح يعني شغلي وان زحمة كبيرة زاروك ودري عمري وان 12 سالي درن صناعة شغل كاري زحمة دكن زاروك شناب بشغله دري على كاريك جوار هبه قال لك أحزاب برانا أنكسي وتبدأ هي يعني دري على كاري بارك جوار بين أم شردن أم بيانا نبالن. tevî got ev kes gazinê ji tevgera siyasî dike ji bo pêkanîna qedexekirina karê zarokan lê li hemberî wê her wiha dezgehên parastina mafê zarokan li bajarê Hesekê yên bi kêr peyda nebûn. Dara Ebdo, Ark, Hesekê.